tugiguithiraniria budget ya mwaka wa 2020 na 2023 turamita budget ya itweka kambe ya Inoro TV yambikitwo wega kona ciothe cia bururi wa Kenya gutigirira ati ni twagutariria uria mutaratara wa kumithoma uratabania no na makiria uria a Kenya marameamukira ndire wike guko bunge tunyitanire na Harun Njoroge wa Maina na gikemo nigetha twite mubunge wa guthikio Sankok haha tutaririe mamwe ma maundu maria merigirire guko makiria mwena wa Kenya Kwanza niki kirugametie na njira ya mwanya budget ni kurigana na uria mionete budget ino wa weru gwiciria ni ingiuga imurikite githomo gwiciria ni gikireirwo muno ni undu wa uria muga mutaratara uria wa 100% transition guthie arutwo kuma cukuru-ini cia muthingi guthie cia secondary ni marauga ni kuri na wongerereku cukuru-ini cia secondary na cukuru-ini cia kothi cia moko na uguo thirikari ni ikirite makiria ya nuthu bilioni cia kigina gia thirikari hari ruhonge ru rwa githomo uguo na gwiciria niyo sector ya mumwe iria gairwo ikigina kiria kiingi makiria uguo ni kuga hau neho thirikari ikireire no ni gukiri na maundu mangi kihutĩtie maundu megie wonjoria no rimi na ni tugugikorwo tukimamurikanga tombe twaraniria na mheshimiwa nigetha ndagagikorwo athethuka good macio maundu turamacokerera haha thutha wa ihinda ritari kuraya no reke tunyitane na mbunge wa guthukio mheshimiwa karibu sana hapa katikati David Sankok na turamunyita ogeni twina Harun Njoroge wa Maina tutaririe kwanza kabisa mheshimiwa karibu sana Inoro TV. Asante sana. Kama mrengo wa Kenya Kwanza, yes, ni mambo yapi ambayo mnatarajia katika budget ya leo? Kitu ya kwanza kulikuwa na kitu inaitwa Big Brother Initiative BBI kama iko about the president being too young to retire, then walisema tunataka 35% iende kwa county. Kwa hivyo sisi kama Kenya Kwanza tunataka hiyo 35%. Tuko na opportunity saa hizi kama sio kudanganywa kwa BBI, kama haikuwa uongo, hiyo 35% immediately iende kwa wananchi huko kwa counties. Ya pili tunahitaji ya kwamba tuwe na 50 billion ambao tumepropose kwa budget ili tuweze kuinua wale hustlers ambao wako pale chini, kina bodaboda, mama mboga, ili tuweke venye tunaweka pesa ya CDF. Na pia tulikuwa tumepropose subsidies ya fertilizer kwa sababu saa hizi ni msimu wa kupanda na fertilizer hatuwezi kubali ikiwa 6,000 na kwa sababu imeenda 2,800 tunahitaji ikuje 2,000 kwa sababu hiyo pesa tuko nayo na tumeiweka katika bajeti wa sahihi. Ya tatu na ya muhimu ni ya kwamba ile mafuta ambao inafika Kenya inafika na bei ya shilingi 58, alafu ule mwenye anauza akipata profit ya shilingi 4 na transport ikuwe shilingi 2, yale yote ingine ambao unaona ni ya taxes. Kwa hivyo tupunguze taxes ambao ni 70 something shillings ili tuweze kuhusia wananchi at least kwa mwezi mitatu ambao inakuja. Tuhusie mafuta, fuel, petroli kwa shilingi 65. Hiyo ndio tumepropose. Lakini mheshimiwa, haya matakwa na mapendekezo yenu, yes, mliyapendekeza wakati budget ilikuwa ikitengenezwa na yalipokewa vipi? Tulipendekeza hayo yote, lakini kwa sababu unajua hii nyumba ya bunge imekuwa under state capture of the handshake brothers, kwa hivyo mingi imepunguzwa yala ambao tulikuwa tunataka. Tumesema lazima kuwe na hiyo pesa. At least tunashukuru kwa sababu pesa ya fertilizer, ijapokuwa walikuwa wameondoa kwanza kwenda kununua nayo wanasiasa, lakini walirudishia. Unajua pesa ya fertilizer walikuwa karibu kwenda kununua nayo wanasiasa, wakarudisha kwa sababu tulipiga kelele. Lakini hatuwezi thibitisha. No, ni ukweli kwa sababu baadaye ndio ulisikia pikipiki crackdown. Ndio pesa kila bodaboda alipe 35,000 ili wanunue nayo wanasiasa. Labda hiyo ndio ilinunuliwa nayo Kalonzo. Subsidies at least angalau hiyo wameweka, lakini tunataka iwekwe zaidi kwa sababu tunataka wakulima wanunue fertilizer na shilingi 2,000. Tunataka pia tulikuwa tumesema subsidies ya mambo ya maziwa ili tuweze kununua kutoka kwa wananchi maziwa kwa bei ya shilingi 50 kwa kila lita ya maziwa. Lakini kwa sababu state capture, unajua wale ambao wanauza maziwa ni wale ambao pia wako ndani ya serikali. Kwa hivyo kuna conflict of interest kwa sababu kuna conflict ya kutengeneza faida na conflict ya kununua bei mzuri kwa wananchi. Mheshimiwa, wacha turudi hapo pa ukulima. Manake yes, umetoka county ambao kazi yake kubwa sana ni ukulima wa ngano, mahindi, bali. Exactly. Yes. Ukiongea na wakulima
wanasema nini kuhusu haswa bei ya ukulima na wangependa bajeti ishughulikie hayo matakwa yao kwa njia gani? Unajua huko Narok we are the highest producers of barley, the second highest producers of wheat. Kwa hivyo kuna wakulima wengi ambao wanataka bei ya equipments ya kilimo ipunguzwe, lakini sana sana ni bei ya fertilizer, kwa sababu kama bei ya fertilizer ni 6,000 na kila ekari ya ngano inahitaji gunia 2 ya fertilizer, unakuta ya kwamba unatumia shilingi 12,000 kwa eka moja ya ngano kwa fertilizer peke yake. Ili hali kama ingekuwa ya shilingi 2,000 utatumia shilingi 4,000 na ile shilingi 8 itakuwa faida yako baada ya kuuza ngano. Kwa hivyo ili tupatie wakulima faida lazima tupunguze bei ya fertilizer. Hivyo ndio wamesema. Na pia mambo ya importation, we can even do duty free of all the tractors that are imported, kwa sababu tractors ambao inaimportiwa kwa inji haikuji kutransport wananchi, inakuja kutengeneza chakula ya kulisha inji yetu. Good. Hiyo ndio wamesema. Swali langu la mwisho ndio nimpishe mwenzangu Haron Njoroge Maina. Kwa sasa mnasema mmekuwa ni kama mrengo wa upinzani katika kutengeneza hii bajeti. Maoni yenu ni kama hayajatiliwa vile ambavyo mngependelea. Sisi in case mshinde. Vile umeona ni kama upande wa mrengo wa upinzani sauti yake haisikiki, mutabadilisha hiyo hali vipi? Muhakikisha kwamba wale watakuwa katika upinzani katika swala muhimu kama hili sauti yao haijapotelea chini kulingana na ile somo ambalo umepata. Unajua leo watasoma tu budget, lakini lazima tutadiscuss hiyo budget na tu approve. Na sisi kama mrengo ambao tuko katika upinzani ndani ya serikali, kwa sababu tumekubali kabisa na tumesema serikali ni ya Uhuru Kenyatta, ako na mwezi 4 ndiye aende nyumbani akuwe former president, alafu wakati wetu ikuje. Lakini kwa sababu bado tuko na nafasi, saa hizi tutahakikisha ya kwamba baada ya kusoma, wewe soma tu Ukuru Atani, malizana nayo, utaachia zizi wa bunge na tutaleta amendments, na before we approve lazima kuwe na ile matakwa ya wananchi. 35% ya budget hii lazima iende kwa county. Pesa mingi ambao tumesema ni ya subsidies tutaongeza ya kusubsidize fertilizers. Kwa hivyo hatuna wasiwasi, bado tuko na nafasi, na hata kama ni kulete furugu ndani ya bunge, haki ya Mungu tutalete, kwa sababu lazima tushughulikie wananchi ambao wako pale chini. Wale wadosi wataweza jipanga. Sisi ndio tuko na wakati huu, sisi ndio viongozi wa wakati huu. Tutahakikisha ya kwamba mtu wa bodaboda 35,000 utarudishwa ile yenye ulinyang'anywa kwa njia ya kihimla na njia ya dhuluma. Na pia tutahakikisha ya kwamba wakulima wetu wako very comfortable. Yale matakwa yenyu yote hapa, there will be no peace until watu wako pale chini wapate kenye wanataka. Mheshimiwa, kuna wale ambao, maswali yangu ni mawili tu. Yes. Kuna wale ambao wanasema kwamba haya malalamiko yenu ama msimamo wenu ambao ni mkali wa kutetea mwananchi wa kawaida ungepatikana wakati wa kutengeneza hii bajeti. Kwa mfano, katika sekta ya ukulima, bajeti ambayo iliwekwa pale ni ya shilingi bilioni 62 billion shillings. Mbona mkaruhusu idara zingine ama sekta zingine zikapewa bajeti ya juu zaidi, ili hali mnasema shida iko hapa kwenye ukulima? Ndugu yangu, wewe ni reporter wa parliament na umekuwa ukiripoti. Wewe umeona venye tumekuwa na shida huko tukijaribu kupitisha hela ambao wananchi wanahitaji. Kama ile ya kilimo tulikuwa tunataka ikuwe 88 billion Kenya shillings. Unaona venye tulikuwa na furugu mpaka hata microchips zikaibiwa kwa sababu ya wale ambao ni handshake brothers hijack hii bunge, state capture of the parliament. Sasa wanatumia hao wabunge wenye wako mrengo yao, wale ambao walikuwa wanatetea wananchi siku hizi ndio wanangandamiza wananchi. Kwa hivyo hayo hatukuruhusu kama timu ya Tangatanga na Kenya Kwanza. Iliforsiwa, lakini tuko na nafasi, kwa sababu hii budget lazima tu discuss na tujue itapita namna gani. Kabla hatuja approve, lazima yale yote ambao tulipropose, kwa sababu tulipropose through committees, na lazima iwekwe ili tuweze kuapprove. Kwa hivyo kwa kifupi unasema kwamba iwapo yale ambayo mlikubaliana hayajapitishwa na hayatakuwa kwenye bajeti, kwamba hamutaidhinisha hiyo bajeti? Hatutaidhinisha. Afadhali wale wote wenye wanafanya kazi including ourselves tukose mshahara, lakini hii budget haiwezi pita
mpaka tushughulikie wakulima, mpaka tushughulikie mama mboga, mpaka tuweke pesa ya wale vijana wetu wote wa bodaboda. 35,000 yenye ilichukuliwa kwa watu wa bodaboda lazima tuwekewe kwa budget, warudishiwe, kwa sababu kama wawili walifanya makosa pale Forest Road, haikuwa bodaboda wote. You cannot criminalize a whole industry simply because you want to collect some funds to buy Kalonzo into Azimio la utapeli. Hatuwezi kubali kitu kama hiyo. Mheshimiwa, pia sisi hatuwezi idhinisha kwamba kuna pesa zilitumiwa kumnunua Kalonzo, lakini swali langu la mwisho Mheshimiwa, wewe hapa bungeni unawakilisha Wakenya wote, lakini haswa kuna wale ambao wenye ulemavu ambao unawakilisha. Kwenye bajeti tumeona idara hiyo imepewa bilioni 72 hapo 78. Labda hii bilioni hii inatosha ama haitoshi? Of course tulikuwa tuna budget yao kwa ile msimu mwingine ilikuwa imepunguzwa na milioni 150. Lakini hiyo niliteta, na nashukuru sana Treasury kwa sababu wenyewe walinisikiza, nikawaambia amwezi chukua pesa ya walemavu. Yes, unless kama muogopi Mungu amuogopi dhambi. Hata mtaweza chukua pesa yote. Unajua wameiba pesa hata ya COVID patient, wakaiba pesa hata nimesikia ya KEMSA ya condoms wameiba, lakini ya walemavu nikawaambia amwezi iba. Na nashukuru kwa sababu enyewe hiyo 150 million walirudisha kwa National Council for Persons with Disability. Kuna pia ile ya cash transfer to severely disabled persons, lakini kuna pahali kidogo ambao tumeweka pesa National Disabled Fund of Kenya, ambao ni idara ya walemavu, na ile mwenye ni chairperson ni Christina Pratt, dada ya Uhuru Kenyatta, ambao sio mlemavu. Kwa hivyo hata kama tunaweka pesa huko, tafadhalini tukuwe na walemavu katika idara ya walemavu, kwa sababu nothing about us without us. Lakini Mheshimiwa, wote wa Kenya wanafaa wawakilishe kila mtu. Lakini labda la mwisho tu ni kuhusiana na mambo ya tax, ushuru katika bajeti hii uko vipi? Serikali itaweza kugharamia bajeti hii kwa njia ipi, kwa kifupi Mheshimiwa, tukimalizia? Asante sana. Unasema kila Mkenya ako na ruhusa, lakini hata wewe huwezi kuwa women rep kwa sababu hiyo ni kiti ya imetengewa walemavu. Kwa hivyo hata kiti imetengewa walemavu, tuachie walemavu, wacheni kuchukua viti ya walemavu. Kwa hii budget tunahitaji na hiyo ndio tumepropose ya kwamba taxes ya food product, chakula. Unajua ukishindwa kula chakula, unajua kuna wengine tukiambia nimelala njaa wanafikiri uko na typhoid ama malaria ndio inapoteza appetite. Hawajui unakosa kabisa kitu ya kukula. Kwa hivyo tunataka kuambia ile taxes ambayo iko kwa chakula to zero rate, ili tuweze kuweka taxes mingi ili tukimu mahitaji ya bajeti yetu kwa sigara, kwa pombe. Yes. Unajua hiyo ni raha zako. Lakini kwa zile bidhaa muhimu kama chakula, tafadhali ikuwe zero rate. Na hiyo ndio tupropose. Na tutahakikisha tukiwa na kina Kimani Ichung'wah, Rigathi Gachagua na wengine jeshi ya hasla, haiwezi pita budget mpaka hiyo yote itimizwe. Asante sana kwa kuzungumza na Inoro TV. Nidona no tuitheranie githoire. Nie kwaja ndauga matakwa nginya ndehahura. No marathie na mbere na kuingira guku bunge nigetha makorwo magieterera minister wa kigena Ukuri Yatani akorwo agithoma budget ino ni thaa 6:22. Uguo ni kuga ati twatigia mathaa meri uguo kana mathatu niguo akorwo akiingira guku ambiririe guthoma budget nigetha tuikirie mucoki mwaro. Kaundu kamwe karia karugamite kurigana no ira thomete budget ino ni muthingi uria yambeirwo, tondu irerwo ati ni budget ya kugeria kwarahura economy, kugeria kwarahura iganda na muno makeria guthondekera andu ethi mawira, tondu thutha wa murimu wa COVID-19 gukinya guku bururi-ini ni kwagire na maundu maingi maria mathingithirio, andu magite mawira, biashara igikate. Na uguo ni kuga ati muthingi uria wambeirwo budget ino ni wa gukorwo ukigeria gukuria iganda na biashara. No kiuria ni ati cigukuria atia, tondu ni ugubatara mbeca, ni ugubatara magoti. Uguo ni kuga ati he biashara cikugathikirwo magoti, na uria cigathikagirwo magoti no gucithiaga na mbere na kurituhirwo ni gwetha kigina gia gukorwo cigikinyaniria mihango etiganite. Na gwiciria kiria ndirarora makiria ni kana he
biashara cikororwo na ritho rĩa tha cikorwo cikihoroherio biashara magoti nigetha muthiaini tukorwo tukiona andu makirahira ukorwo makihura biashara guko bururi-ini na muno makiria magoti marithi ni tukurora nyingi magoti ma maguta megukorwo magithie umenye kainda-ini gaka turagiginyana na thina wa maguta na maguta macio thina uyu wothe ona gutuika turageria kuga ati ni holding ni andu maundu mothe maracoka haria baranginyo magoti ma maguta uguo nitukurora tuonekana thirikari nä gwä tä kä ra kå horohia må rigo å cio wa magoti ma maguta tondå makoragwo marä maingä gäcunjä kä a 62 harä 100 ti kä nini må no harä igoti rä a kä ndå kä mwe noguo nä kuga no menya maguta makoragwo makä hå thä rwo nä industry nyingä ũguo nä kuga atä angĩkorwo nä tå rageria gå thondeka mä thingi ya gå kä ria industry icio no nginya tå cihoroherie må no makä ria maguta na mahå thä ro macio thä-inä wa sekta ya maguta tå kä rä kie nä getha tå cokerie nä tå tanyä te tå igue å rä a thirikari ä gå korwo ä kiuga å horo-inä wä giä rå honge rwa biacara nini ruria rwitagwo rwa SMEs ririkana kuringana na KNBS ni ati biacara nini bururi-ini cikorwo ciandikite makiria hari andu igana aria makorwo mandikitwo andu gicunje kia 80 kana andu hari andu 10 andu 8 makoragwo maumite mandikitwo ni biacara icio nini na ni nicio ciahutirio muno ni COVID-19 na igicoka riu mawatho macio ma magoti namo magicihutia na njira nene thirikari ikiheana mbeca iria yaheanite cia guteithiriria kururumukia biacara icio na ingi ahuria biacara maugaga itire cia makinyira uguo ni tugubatara tuigue thirikari irauga atia uhoro wigie biacara icio nini nigetha tumenye kana uhoro ucio wigie gutura mieke ya mawira kuri anake na airitu kana no kuga tu kana ni undu wi mandiko-ini na ungikinyanirio na njira ihana ati uguo ni maundu maingi tugukorwo tugieterera kuigua kuma kuri minister na turakihoka ati tugigicokereria kamweke karia kangi mucokia gutuhe thaa 7 kana Windrose magituhe kamweke kangi ga thaa 7 no tugugithie na mbere tukiroraga honge ingi uria nacio thirikari icibangiire na kana no kuga kana ni hari na gwika good mucoki ringi ngikwambiriria ndereti na ataramu uria wina o kuu studio no ngorire wambiririe na guthathaura ino ni budget ya Ituika honge iria ciothe ciratirira mutaratara mugima wa Ituika commission ya ithurano ruhonge rwa gitiri ruhonge rwa igoti ruhonge rwa bunge maundu macio cigairwo mbeca cigana atia na mutaratara ucio wothe ukorwo gitamburuka atia nigetha tukorwo na Ituika ritari na gatithio Gimono mundu gwitwa Erwanya Abraham na Harun Njoroge wa Maina mari kuria bunge-ini ya bururi kuria CS ukuria tani ya gukora tanyitwo gukorwo agithoma budget ya mwako tukamucokeria ngatho cia mwanya ne njui ntugo tugicoka kuri inywe kahinda gatari haraya mohoro-ini maitu ma Inoro tha 7 kana ma Inoro mieraho ithuĩ na ithuĩ guko studio ndetagwo muriki wa mucoki tugutwana nawe ugu nginya riria ire handa tha 7 cia mieraho gutige moro-ini wa Windrose wago yatumenyirie mohoro maria tugukorwo na tucokererie nigetha tuthii na mbere na guthathaura budget ya mwaka uyu wa kigina ario budget area nene muno turathoma thiini wa bururi wa Kenya area muigana wa ciringi trilioni 3 gaturumo 3 mugeni wito muthenya wa muthi oikeneta Gerard Kanyango Githuku ni mutaramu wa mathafu kana aria moikeneta accountants na akoragwo na ruhonge rwa Institute of Certified Public Accountants of Kenya na makirio ogu akoragwo na ruhonge kana kambuni ya GMK Accountants no tuteithiririe muthenya wa muthi tukigeria guthathaura budget ino karibu sana mundu gwitwo Githuku guko studio cia Inoro thank you bara mucoki tukianjiriria budget ino tondu ni kirekereirio na gutwikira thomo muthi kuria bunge ni haha gukenetie hari budget ino thank you bara mucoki ungirora budget ino ya mwaka uyu ni budget nene ni 3 trillion na 3.3 trillion na budget ino ungirora allocation ya revenue itwate thirikari nireka kigena kinene muno kuri education bilioni 500 irathi kuri githomo wathi kuri ICT maheto bilioni 300 wathi kuri sector na national government ni maheto mbeca nyingi riu ungirora budget ino githomo nikio murita wa bururi nitwona horo wa CBC nitwona wa TVET rikuo thirikari hente mbeca nyingi muno kuri githomo na kuri horo wa technology remember riu ndeke ni horo wa technology youth na maundu maria mangi nigetha economy kure so reke tuge muno ucio wa githomo na muno wa ICT oho thirikari ni cokete hari kigina iraiga kando ya 26 billion cia economic stimuli na ici ni mbeca cia guteithia
recovery ya mũrimũ warĩ kwa covid na andũ nĩ magũthiĩ magĩteithĩkaga toro wa yuthi oro wa tourism nĩ makũheo kĩgĩna oro wa arĩmi nĩ makũheo kĩgĩna na nĩ makũhota gwĩteithia kũrĩ gwaka thĩinĩ wa economy thĩinĩ wa Kenya. Nĩ hahatana gũkenia nĩ hahatana thiĩ wega ũkĩrora ũgayania wa mathabu macio marĩ mothe. Thank you. Ũngĩrora budget ĩno ĩno ya mwaka ũyũ wa 20 nĩyo nene thĩinĩ wa Kenya. Na ũngĩrora ũhoro wa Big Four agenda. Big Four agenda nĩ yarĩ package ya mĩaka 5. Kuma 2018 nginya 20 nĩguo mwaka wa mũico wa Big Four agenda. Na tũngĩrora mbeca iria ikoretwo kũheo Big Four agenda na makĩria mwena wa ũrĩmi ta mwaka ũyũ ũraheo 63 billion. Nĩ kuona mbeca icio itigiteithĩrĩria mũrĩmi itigĩkinya kũrĩ mũrĩmi. Tũngĩtara mbeca icio ũngĩtara ũrĩmi nĩguo the backbone of this country. Rĩu kuguo kona mũrĩmi ndaũteithĩka ũrathiĩ kũrĩ icio ingĩ Big Four agenda ũhoro wa manufacturing ona tũthiĩ ũhoro wa health ona tũthiĩ ũhoro wa gwaka manyũmba matikoretwo makĩheo mbeca nyingĩ ingĩhota gũcenjia bũrũri ũyũ. Ũngĩcoka ningĩ ũthiĩ kũrĩ ũmũthĩ tondũ budget nĩ gũthomwo nĩ tũrona minister nĩ arongerera kĩgĩna kĩa igoti rĩa income tax nĩ arongerera VAT VAT nĩ ũkona harĩ kĩgĩna ya target kũngania kuma VAT na harĩ kĩgĩna kĩngĩ akũngania kuma customs na excise. Koguo no nginya acoke kũrĩa kũrĩ Wanjikũ arĩhe igoti rĩingĩ tondũ mbeca igũkiuma ku no nginya ciuma kũrĩ igoti ciuma kũrĩ igoti. Koguo reke tuge nĩtũkuona maũndũ maingĩ kũringana na ũrĩa minister agwĩthoma budget. Haha wauga hagũcoka harĩ mũingĩ harĩ ũhoro wa igoti rĩ mbeca ici no cionekire tondũ kwĩna deficit ya kĩndũ bilioni 846. Koguo mbeca ici no nginya twĩke ũguo ugatwongerera igoti kana ihoyo gũkũ bũrũri-inĩ kana nja ya bũrũri. Harĩ kĩndũ ngwendaga tũtarĩrie rĩrĩa twarĩria ũhoro wĩgiĩ kũhoya na ngombo andũ aingĩ makoragwo magĩciria ũhoro wa ngombo cia nja wa mabũrũri mabengi manene mabũrũri-inĩ mangĩ manene nja ya bũrũri. Gũkomba gũkũ bũrũri-inĩ rĩ gũkomba mabengi ũhoro ũcio ũkoragwo ũkĩhutia ũtonga kana economy ya bũrũri na njĩra ĩtariĩ rĩrĩa thirikari yakomba gũkũ bũrũri-inĩ. Ũhoro wa deficit ya budget tarĩu mwaka ũyũ twĩna thirikari irahũthĩra 3.3 trillion na ĩratanya kuoya 2.4 trillion. Koguo hena kĩndũ bilioni 862 iria ĩgũkorwo ĩkomba. Thirikari nĩ ĩkombaga gũkũ domestic gũkũ thĩinĩ wa Kenya na nĩcoke ĩgathiĩ na kũhunjia gwetha rũni. No ũngĩtara mbeca cia gũkũ Kenya ũngĩtara ndagĩka ta ĩno thirikari ĩna ĩna mathirĩ ma 4 trillion gũkũ Kenya ĩkombete kuma kũrĩ mabengi marĩa marĩ gũkũ Kenya nĩ ĩkombete kuma kũrĩ pension fund yakomba kũrĩ mabengi na ũmenye yakomba gũkũ Kenya interest rate nĩ igũrũ mũno. Rĩu tuoga ũhoro wa interest ya 12% kana 14%. Rĩu kona mabengi marenda gũkombithia thirikari mũno tondũ rĩu ayangĩ arĩmi anini SMEs makaga mbeca cia rĩu mothe matharĩkanĩra kũrĩa bengi-inĩ magakorwo matagũkombera andũ aya anini mbeca tondũ thirikari ndĩnakomba mbeca nyingĩ. Kũrĩ ũndũ ũngĩkinya ona gũtuĩka inyuĩ ataaramu a mathabu nĩ mũtwĩraga na nginya atati nĩ makoretwo makiuga gũtirĩ bũrũri ũngĩikara ũtarĩ na ngombo na ngombo ti kĩndũ kĩũru no tũngĩhotete kũiganania gatagatĩ ka ngombo iria tũrakomba gũkũ bũrũri-inĩ na nginya nja ya bũrũri nĩgetha ningĩ tũtikaongerere mũrĩmi wa kawaida kana mũndũ wa kawaida Wanjikũ mũrigo mũnene wa ngombo ũndũ ũrĩa ũrahĩngĩca hihi wa mbere gũkorwo na motungata marĩa agĩrĩirwo gũkorwo namo wa kerĩ ndarahota gũkũra tondũ mũrigo wa magoti-inĩ ũingĩhire mũno kana nĩ ũnenehire mũno akaremwo nake nĩ kwĩyũkĩrĩria biacara yake thereme ahota gũthomithia ciana ciake ahota gwetha na motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũiganania kũu kũngĩkwo atĩa? Nĩ kĩũria kĩritũ no kũiganania kwa budget nĩ hinya no gũtirĩ bũrũri ũtarĩ thirĩ ona athiĩ America ona athiĩ Germany othe mena mathirĩ na nĩ hinya mũno kũiganania budget na mbeca iria mũrathũkũma tondũ ũngĩtara kuma mwaka wa 2013 twarĩ na 1 trillion budget rĩu tũrĩ na last year twarĩ na 3 trillion rĩu tũrĩ na 3.3 trillion next year nĩ projected 3.6 trillion. So aiko thirikari nĩ ĩrahũthĩra mbeca no nginya gĩkomba tondũ twaga atĩ
mbeca cirakombwo rĩ iraruta wĩra ũrĩkũ akĩo nĩkĩo kĩrĩ very important mbeca cirakombwo rĩ nĩ yathiĩ kũrĩ economy ya Kenya angĩkorwo mbeca cirakombwo nĩ gũkorwo ikĩhũthĩrwo ũru no nginya thirikari ĩngĩ feel no angĩkorwo mbeca tũrakomba nĩ cia development nĩ cia gwaka capital investment ta SGR although nĩ gũkorwo na some politics on SGR but angĩkorwo mbeca irakombwo nĩ irathiĩ kũrĩ economy then thirikari nĩ ĩhotaga gwĩbanga tondũ kĩrĩa kĩrĩ thĩna harĩa ngona thĩna mũno nĩ kĩndũ gĩtagwo ũtũmĩri wa thirikari ta ũngĩtara mwaka ũyũ wa budget ĩno thirikari yahũthĩra 1.3 trillion recurrent expenditure kũrĩha mathirĩ na kũrĩha revenue expenses na kĩndũ 600 billion nĩcio irathiĩ kũrĩ mĩako icio nĩ hakuhĩ nuthu tũkĩhũthĩra nuthu na kũrĩha mĩcara tu koguo mbeca iria igũkorwo gacunjĩ karĩa kanini gĩa gũtigara nĩ ka mĩtaratara ũyũ ũthii wa na mbere nĩguo ũndũ ũrĩa kaingĩ ũtahotekekaga nĩ tũkũhota gũthiĩ na mbere kana gũsustain ũhoro ũyũ wa gũthiĩ o mwaka tũgathiĩ tuongereire koguo tũgathiĩ na mbere na gũkomba ona twĩkĩrĩirwo mũgĩko nĩ mbunge ũngĩtara bwana Muchoki ũhoro wa mathirĩ marĩa twĩ namo ndekera twĩ na mathirĩ ma kĩndũ 8.2 trillion na thirĩ na mbunge ĩthiĩ yakĩongagĩrĩra ĩrarĩ 9 trillion na mweri wake nĩ maongereire yathiĩ 12 trillion reke tuge ũhoro wa gũkomba no nginya tũkorwo na mawatho marĩkũ ma gũkomba na tuona thirikari thikũ ici nĩ mokĩte na mawatho ma kũgirĩrĩria thirikari komba mũno nĩ tuona thirikari nĩ yathiĩ ĩkĩrikagĩrĩria andũ makorwo na PPP thirikari na onjoria angĩ private makanyitana maka project in that case nĩ kũgirĩrĩria thirikari ĩkombe mũno na nja na nĩgetha ĩkorwo na surplus thĩinĩ wa maũndũ maingĩ mao kwĩna mawatho mekuo thĩinĩ wa Public Finance Management Act ũhoro wa mbeca na mũikomba mathabu mbeca na mũkombete nĩ cikĩtwo mathabu tuona Auditor General no nginya eke mathabu mbeca na ikombetwo kana nĩ ihũthĩkĩte wega koguo kũrĩ mawatho maingĩ mbunge ĩroka namo ma kũgirĩrĩria maũndũ macio ma gũkomba mũno na nĩgetha thirikari ĩhote gũkorwo ĩna budget ĩrĩa iganaine aya tukwamba tuikiria hanino atocokereria tukureria kurora uhoro wa mbeca iria ciuraga muno makeria hari ungumania President Uhuru Kenyatta mwaka mutuku ni ugire bilioni 2 nicio ciuraga o muthenya ikĩio o muthenya ntuko tukirora uhoro wa wici ucio irima riu ringithingwo atĩa nigetha ngombo ta ici cikuruke tukwamba tuikirie ukinya hau tukinyite tugacokeria ngatho cia mwanya guthii na mbere na kunyitania na ithuĩ tukomanyithie mamu maria turathii na mbere na gukuharĩrĩria mohoro-inĩ maitũ ma Inoro Mĩaraho tucokereria